world's oldest brewery. It's in Germany. This factory or brewery was established in 1040 AD. AD 1040. So it's true. It happens to be the oldest brewery in the world. Let's go to Weihenstephan, the oldest beer factory or brewery in the world. Hundreds of tourists come around to Weihenstephan Brewery, the oldest brewery in the world. Hundreds of tourists look around, some from the south, some coming from the north, west, east of the globe. They all come as tourists at this place. So we can see a group of people and currently another group of people also walking towards the factory in your view here. Radilice tople s juga, iz Banata Bosne Miša, poslaću joj slike svoje, gdje se vide Istra Pula, nek pa nešto ima moje, da je tješi, da je brani, da je čuva. Moj mjeseče, evo pada veče, a gdje si ti? Bravo. Svuda tamo, moja draga sama, piše. Radilice tople s juga, iz Banata Bosne Miša, poslaću joj slike svoje, gdje se vide Istra Pula, nek pa nešto ima moje, da je tješi, da je brani, da je čuva. Moj mjeseče, evo pada veče, a gdje si ti? Bravo.
Svuda tamo moja draga sama, vidiš li? Razdelice tople s juga, iz Banata Bosne Miša, poslaću joj slike svoje, gdje se vide Istra, Pula. Nek pa nešto ima moje, da je tješi, da je brani, da je čuva. Moj mjeseče, evo pada veče, a gdje si ti? Bravo. Svuda tamo moja draga sama, vidiš li?แล้วใครเป็นโปรดักชั่นเพราะเขาว่าเหมือนมีจองแต่แล้วเขาแบบอันนี้คือเราจองแบบ private เพราะถ้าไม่ private ไม่ใช่บ่ายโมงมันช่วงบ่ายเป็นภาษาประมาณส่วนภาษาอังกฤษมันต้องเป็น10 โมงเช้าซึ่งมันไม่ได้เพราะเรานัดมหาลัยมัน10 โมงก็เลยถามเขาว่าไม่เอา Razdelice tople s juga, iz Banata Bosne Miša, poslaću joj slike svoje, gdje se vide Istra, Pula. Nek pa nešto ima moje, da je tješi, da je brani, da je čuva. Moj mjeseče, evo pada veče, a gdje si ti? Bravo. Svuda tamo moja draga sama, vidiš li? Razdelice tople s juga, iz Banata Bosne Miša, poslaću joj slike svoje, gdje se vide Istra, Pula.